Well, we are breaking in with some news coming out of Iran. I'm Rashad Salamat. The U.S. Central Command, or CENTCOM, says it's launched a new round of strikes on the south of the country. Iranian state television saying explosions have been reported in 2 cities along the coast. Iran's press TV says Bushehr and Asuluya have been hit. It's unclear what was targeted and if there have been any casualties there as well. U.S. CENTCOM saying its forces have launched strikes against Iran in response to an attack on a Cyprus-flagged container ship in the Strait. Now, in a statement, CENTCOM said this: a civilian crew member is missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتان بحقناني ولو ممكن وتروا قداسن وانا تستوتات إذن لكم مزينا لنا سامودة تامسادنا تصنحوا لايك سغيدكم دما كتعطوا يتحساسب مجم كمالتنا مالتي ناتبالا شو زغي زلو قداينا أمريكان إيراني نانرزلنا حرارينا حجنا بسلام كملسينا يلون كفكروا دحر مغناي حجون انتخونه نابتوساخي متررام قصوماتيوم كم زلو يزنقر زلو إيران نتي كابتن ممرحناتا وسعي زخدا زلو مراغب كتحرم كتفتن كلا إيران أمريكا دما سلام تحريمكم بزبل مغنيات تقيمهم كال علاماتات كسلتو يفتنوا له تيت فورتات زبلو متررام دما نتي أبسنكوف زنبري MOU ويكا Memorandum of Understanding زبهال أبزلا على درجة نه حدا جاب صحيح خمسة يزنقر زلو قداي كاب سقط سيلو نابي خيديو بردو كودايو كسل ديو بزح ملكة التوتات أبزلا على اللزلو درجة بتصحيح خمسة يزنقر anyway سناداريزي زلو تأكيداناتهم أبقمتي تيقا زوم سوازياتهم زوم حالتات زياتهم انبردو نمخانو ترداديهم كخدو خونيهم لزبل nobody knows برقص استفلت رجال يلن جن إيران دما أتفل عليه قبل ما تتهب كم زلان حدا كابت تهوى زلا قبل ما تدما حق عايش كابت سبيت وز أي مخانون مالت نحيال وان زي تجبره نبع الإمارات كلها سقوم تتوسيد لهم كم زلوا وإذا انفتح حبريتها بس إحنا لنا زيادة حبريتها مسمس عنا ويمسوات كنا نقرأهم فترنا قندرو أب إمارات فتنت خير وخم زلوا يبزار بزلوا فزي كم تريود لهم أمريكان إحنا نهرم زلنا مركب سلة هرمت ناي سايبروس مركب سلة هرمت ناتها قبل ملتين إيران هرم زلنا يمزولو زلوا إيران دما وش ما تحرموز أبتعت محدرانات نايو كابتنات نات إزازن ما برحن وز أيزوز زخدا دما نايماني بزي قدس ولا إنا خنقد فينا ستي لكم بتن إحنا دوز أنا لكم من قد تخيتكم حلال كابا وز أين دحر خيتكم دما من قد يلا نقولوا باي ذا واي وش ما تحرموز كم بحدش نعم أو قصي خيت كم زلون أبدل قليل تصعب دما تعاطي كم ساعات وين دقيمو كم ساعات وين ينقر له سلزي الزون أكل نايتي زي مرة مالتيو نتي سسامع على تزبلو أي سو من أي سالستي كم جات رواز اللغم ثانقر تبلاشات من لسالة مالتيو زنقر زي لما بزحتوا عالم زحزني نقول عالم زحزني كابونا بوجن تزجدد السقاي نتنهجرات خليج بزي كوكوزا صروب زي كلا قداي انجير أنن هي وتنن تعصي وانزلو ساكن ده كبيت كون كم زغل كجمتات رايحات المنياتو إيران تجبر زلا نهلاويا مسي وازل فتنا نخت مكت تجبر زلا سلزغنا أبكينات كسلزلو استرد على مي خد سام إكستن تزوج سنوا نجار هذا سبب قطر زلو ويون منجس حزب قطر ويون حزبي نايم بحرين ويكويت جن نزل كنتات زي كبرت أي كل ولا كزعلي كل راي نتزور زلا درع رايك سكم زغل لذي نبي حكي إذا من الجستات وريدوهم زلوا ويون حزبهم وريدوه زلوا بوحدو أبز حلف إسرة 3 عامات أبقمت ناي أبتزغف حلمنا طومون مسي وهم زي فلت أجمي كم زعينة أجمي كم مسيلو إلهم زقمتون يرم زبلكم كقعد زليت راين تزقمتون يرم they would have done something else قالوا نقدر كقبر مخالو لذي in response the United States is imposing to a heavy cost by continuing to degrade Iran's ability to attack civilian mariners لذي بتي إيران تقبر زلا أصلاً قطع زلنا نوزو زلنا سقمتي نا إيران عقمي أبتحي البحر دي ولا أبتي كالي تقبر زلا بمولو نعون مدخام كل عقمتاتا نمسنكا حيال سقمتينا نوسو زلنا يبرلو I mean somebody has to tell them بوك عب كوينات أتيهم كسنقو زي كالكم كالات حلف يلكم بتقبروا زلهم مدقعت دي أي حجي كسنكا وكوينو هذه تبصاب زرعه هو من البطاب قال زي بسفح بصراحه بكو قبل لكم كم بريك نيوز لهم تراي موت يوم منيرم هايزبل
ኢራን ኣብ ግዜቱ ኩናት ኣብቲ ዝኸፈ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ከሎ ናይ ድሮን ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝስራሕ ናይ ድሮን ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ብዕፅፊ ከም ዝወሰኽዎ ኣብቲ ከቢድ ኩናት ከለዉ እዮም ዝብሉ ስለዚ ስቲል ዝኣክል ኣፅዋራት ከም ዘለዎም ንኣሜሪካ ብፍላይ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ዝኣክል ኣፅዋር ክህልዎም ይኽእል እዩ ብኸመይ እንተኢልካ ድማ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኩሉ ምቁፅፃር ጥራይ እኹል ክገብርዎ ግዴታ የብሎምን ነዚያ ከምዚያ ሕጂ ክትወፅእ ከላ ዝረኽቧ ወሊዖም ተገዲፎማ ዋጋ ናይ ኢንሹራንስ ናይቲ መራኽብ ሰማይ ዝድይብ ስለምንታይ ቢልዮናት ዝዋግአን መራኽብ ብናይ 20,000 ድሮን ክቃፀላ ይኽእላ እየን ስለዚ እቶም መራኽብ ዝውንኑ ነዚ ሓደጋ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕለፍ ኢልና ኢሎም ሪስክ ክወስዱ ተኮይኖም ከቢድ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩሉ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኢራን ወሊዓ ክትገድፎም ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ዝበፅሑ ክጥንቀቑ እዮም ሓደ ሓደ ክሰልኮ ዝፍትኑ ኣይሰኣኑን እዮም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ነዳዲ እውን ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ድማ እቲ ጉዳይ ከመይ ዝቕፅል ከም ዘሎ ትሪኡ ኣለኹም And Chief, Tom, let's go right back to you on this. Obviously, this is the perennial issue right now. No matter where we are, we talk about the Texas Senate race. This is gonna make news because we just don't know where this is from one minute to the other. It seems to be reactionary sometimes. Iran hits ships after President Trump gave them an ultimatum, and now we're hitting Iran. What happens next? We don't know what happens next, but I will say this. There are some that believe that if we take some sort of military action, that's going to be bad for midterms for Republicans. I actually disagree with that. I think the fact that we win in the first place, so there were some that weren't happy about that, but if you are going to go in, I think most of those folks think finish the job and get it done. And these diplomatic talks, 60 days, and then we extend it, and then we're in a ceasefire, and then we get hit, and then they're saying crazy things on social media and kill Trump in the streets. I think the president needs to take action. I think he's doing that, and I think the American people will reward him for that, because I think the worst thing that could happen is just rinse and repeat for months on end. እጂ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለው ሚድተርምስ ይመፅእ ኣሎ ምርጫ ይመፅእ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ መፍትሒ ዘይብሉ ዓይነት ዝመስል ዘሎ ሓንቲ ስጉምቲ ንቅድሚት 2-3 ስጉምቲ ንድሕሪት ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ክእል ኣብቲ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ኣሜሪካ ይብልዎ ኣለዉ ብመሰረቱ ዝበፅሒ ህዝቢ ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ክጅምር ኣይድግፍዎን እዮም ነይሮም ኣይደልይዎን እዮም ነይሮም ግን ካብ ተጀመረ ገለ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ካብ ጀመርካዮ ክትውድኦ ኣለካ ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ኣፃሪ ወዲዎ ክወፅእ ክፍትና ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ዘረባ ካብቲ ፎክስ ሚድያ ኢና ንሰምዕ ዘለና ወላ ካብ ብዙሓት ፊኒሽ ዲስ ጆብ ዝብሉ እዞም ናይ ኒዮካንስ ናይ ውግእን ወረ ውግእን ፀዋዕቲ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ በቃ ነዚ ኩነታት ወዲእካዮ ውፃእ ይብልዎ ኣሎ ብፍላይ እቶም ምስ እስራኤል ዝፅግዑ ንኩናት ንኸይድ ምባል ፀገም ኮይኑ ስለ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እጂ ኣሽኪዖም ካብ ጀመርካዮሲ እሞኻ ካብ ገደዱኻሲ ወዲ ኣየት ጉዳይ ገለመለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እጂ ክትውድኦን ከይትጅምሮን ክልተነ ዓብዪ ፍልልይ ዘለዎ ኣርእስቲ ክነሱ የግዳስ ዶናልድ ትራምፕ ብኹማ ኣስዲዕካ ናብቲ ኩነታት ንምምላሱ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ቀሊል ኣይኮኑን ኣጋይን ዶናልድ ትራምፕ ከምዛ ኣብ ጉድጓድ ዘላ እንስሳ ቅልቅል ውፅእ እቲ ዝብል ዘለ ከመይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣይ ነኺሱ ናብ ኩናት ከይዱ ኣይ ጠቕሊሉ ናብ ሰላም ረጊፁ በቃ እዚ ኩሉ የምኦዩ ተረጊፁ ዶ ገለ ዶ ድብልዎ ደለዉ ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙን ዝብል መብዛሕቶም እቲ መልሲ ንፁር እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ክዕቅብ ስለ ዘይከኣለ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ክትቆፃፀሮን ከተመሓድሮን እያ ንዝብል ክኸብር ስለ ዘይከኣል ዝግበር ዘሎ ኢራናውያን ድማ ሸለል ዝበሃል የለን ንኣሜሪካ ሸለል ማለት ንጥፍኣትካ በዓልካ መቅልጣፍ ምዃኑ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ቦ ይቕፅል ኣሎ ናብቶም ጉዳይ ዓረብ ንስገር In the just last few minutes, sirens have been sounded in Bahrain and the United Arab Emirates as its air defense systems are responding to a missile threat. Qatari authorities too have urged people to stay indoors in safe places following Iranian missile threats. Let's go now to Mohammed Val, who's right here in Doha. Mohammed, what more can you tell us? Yeah, what we can say is that here around us, not far from here on the Corniche side, we have seen some smoke in the air and also heard a loud explosion there, and we have that warning from the Qatari authorities asking people to stay home and to take precaution measures, which means that Qatar is dealing with a kind of attack, but we don't know the nature of that attack, whether it is drones, whether it is missiles from Iran. We still don't have those details, but we also know, as you mentioned, that in Bahrain, sirens were sounded. كم تريوا زلهم إيران برجس تي متقعت مس متسعة قبل ملسي كم تفلوتيو تقبل ملسي استوعبه برجس كم لمود قبل ملسي بزوانزي أب بحرين يزولو مغنياتو مبزحتو تا أمريكا تقبل زلمة متقعتات كم بحرين سلزي بقس ويكب كويس سلزي بقس حجكم فلي بزبالة أب قطر ون متقعتات وهيبو خمزلو تقعتات كوست هزبي محس انتامتي وخمزلو كمون أب إمارات
أنت ألارم كم استحرمي يوم زنقر زلوا مخنياتو أبي مراتون متقعت كابي مرات تبقى متقعتون كله كم زنبرة زنفت كنتاتوني زرزلوا لأن مالتي زهجي قطرن إماراتن درجة كابتي متقعتي نحيا لوان عرفهم زنيهم يوم. The fact that this is returning to them is also another thing already. إذا كنتات زي تمليسو نباتاتهم يمتز مهلاو نفسه زخالة شجري already. في اللاي تي إمارات زبال نتكونتات كم سجرو كم سل بزح يفتن نير مهنياتو investors كماتو tourists كماتو تكالات كماتو conferences نخجبر بتعميو شبت بد بلدلو يقداس زي حنتي كم زي alarm استجبرت درون تتكويسات بحال let confidence imagine نسخة نابزع عد زكت جيش مدى بالك كان بلو vacation كتجبر ستحسب نيركا درون تتكويسانات سمعكا flight book جبر زخلصة بندعي أنا I don't know نايت عنا مثلا معناته مدهاني تاول لون تدي لون قدامي نجر ناي دبي نجر كدانا زلو دبي صبق سب كل سبت خيد وتر يمبر قانن አይደለኒ نقول ነገራት መርዳታ ናብ ስዊስ ክትመጽእ ከለኻ ክንደይ ሰብ ናብ ስዊስ ኸይዳ ኣላ ገዳሲ ይኮነን you are connecting with nature ምስ ተፈጥሮ ምስ ናይ ኣምላኽ ጸጋታት ከተስተማቕር ተደሊኻ I'm just telling you come to Switzerland ስዊዘርላንድ ናይ ቁጠባ ናይ ገለመለ ሃብቲ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዋ እቲ ዝበለፀ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐ ክትድንቕ ተደሊኻ ኣነ ዝቕመጠላ ከተማ እንተመፂኻ ጽቡቕ እንዲ ግን ብዙሕ ኣይኮነን ሉዘርን ዝበሃል ከተማ እንድሕር ከይድካ ካልእ ጎቦታት ዘለዎ ቦታት ከይድካ ግን ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ወላ ካብቲ እምነትካ ዝወለቕ ዘላ ኢልካ እንተ ነርካ ክመልሰካ ዝኽእል ነገራት ኢኻ ትርኢ እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ኣምላኽ ህላዌ ናይ ኣምላኽ ዕቤት ናይ ኣምላኽ ሓይሊ انت تراتيركا يقولوا لبامان تاخا خاطر زلكا قدس مصحف من بابن صبون كحجزاكا خلي صلوتون كحجزاكا خلي تزبلص ግን ኣብ ተፈጥሮ ጥምት እዮም ዝብሉኻ ኣብ ተፈጥሮ ጥምት እቲ ተፈጥሮ በዓል መልሲ ዝባካ እጂ ኣብ ገያጽ መሬት ምድረ በዳ ሪኢኻ ኸይራኣየካ ኸሊ ዋላት ምድረ በዳ ንባዕሉ መንፈጢር ወቅት ብል ስለ ዘገደዳካ ግን ኣብዚ ስዊዘርላንድ ዘሎ ጎቦታትን ኣግራብን ማይን ክትርኢ ከለኻ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ሕጂ ወቅቲ ኣታዚ ኣምላኽሲ ከመይ ዝበልዎ ጥበበኛ እዩ ከመይ ዝበልዎ كيلا سألن كباين يغلي خاطب ولا زغلو تكنولوجي ناي بلاسوتات قال بش قال حدا زي يغرمكا ابتغبوتات ناي سويس كوين كختري خلها ጫቆይት እኮ እዩ ሰብ ዝፈጥሮ ዓብ ነገር ድመስለካሲ ምስትናይ ሕግ ተፈጥሮ ክትሪ خلها አዚ ንሽተይ ነገር እዩ ጎቦታት ቤት ናቱ ቲ ኮምፕሌክሲቲ ናቱ ክትሪ خلها እንታይ ንክብለኩም ኢለ ኣብ ስዊዘርላንድ ሰብ ክመጽእ ከሎ እቲ ጽርግያታት ኢንፍራስትራክቸር ገለ ክትሪ ጽቡቕ እንዲ ብዙ ጽቡቕ ዘለዎም ግን እቲ ገቦታትን እቲ ሕግ እቲ ተፈጥሮ እቲ ኣግራብን ገለ ክትሪ خلها እቲ ቀላያትን ናይ ብሓቂ ድምስጣካ እንታይ ንክብል ኢለ ያምጽ እዚ ናይ ስዊዘርላንድ ኣድቨርታይዝመንት ኣብ ዝሕካልና ክትብሉን ትኽእሉም ሓቆም ኢኹም ብርግጽ ሓስያ ከም ዘይኮንኩ ኢንተርኔት በዓልኩም ስክራልኩም ስለ ዝኽእል ግን ኣረጋጊፀ ይዛረብ ዘለኹ ኣብ ዱባይ ክትከይድ ከላ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትኸይድ እንድሕር ኢልካ ሰብ ዝፈጠሮ ነገር ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሰብ ዝኸዶ ዘሎ ፕላሶታት ዲግለ ኢኻ ትርኢ ሶ the beauty is contingent ነቲ ጽባቐ ወይ ነቲ ትጽቢታት ናትካ ኣብቲ ሰብ ብዝሕ እንተለዎ ገለ ጥራይ እምበር ህንፃ ንበይኑ ሪኢኻዮ ብዙሕ ነገር ትርጉም ክበካ ይክእልኒ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብዝሕ ክኸይድ ተጀሚሩ ጥራይ ሰሓቢ ዝኸውን እጂ ሰባት ኣብኡ ከይዶም ኣብ መርከብ ተሰቂሎም ቪድዮታት ተገይሮም ገለመለ እዩ እቲ ሰሓብነት ክፍጠር ዝኽእል እጂ እዚ ነገራት እዚ ግን እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኢራን ኢላቶም እያ ነዚ ኢሜጅናትኩም ሲ ኣነ እውን ከነብላ ብኢድና እዩ ክልተ ድሮናት ብኡ ሓሊፈን ዋላ እንተ ሃሪምኩመን ዋላ ሃሪምኩም ተውዲእኩመን ኢሎም እቲ ኮንፊደንስ ናይ ሰብ ብኡ መንጠር እዩ ዝጎድል ስለዚ ኢማራት ኣብ ቬትሮ ገዛ ተቐመጡ ስለ ዝኾንኩም ዝትገብሮ ዘሎም ዕንደራ ንጥፋኣትኩም እዩ ኢሎሞም ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከም ብሓድሽ ትስግኣት ይምለስ ኣሎ ትስግኣት ክምለስ ከሎ ድማ ነቲ ቁጠባ ነቲ ከም ብሓድሽ ሂወት ክጅምሩ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ክኸልፎ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ሪካቨሪ ዝበሃል ወይ እውን ዳግመ ሕውየት ዝሕሰብ ዘሎ እውን ከተኣጓጉሎ ይኽእል እዩ بحثر زبالنتاينا نبل زلنا هجرات خليج ناي بحكي أقد اسم الاختيز وهابن زلو سلام ساكن ده أقد اسم مخانو كينات دما كن منتاي حدا خمس فتر زبخاس اللي جموته وقات كينات كم بيد قبرت خونه زبخا هاي موته كينات أبزور يخاون ننجير خاص ساكن ده معصوم مخانو
أبي ما كمهارولو تم كالتو كتم هيروين بعل قطر حق عايش تم هيروم يوم لبام زغنا ناب دبلوماسي ناب سلام كوينا نريم بزح زي في كورستي رسحتك بعرات أبتنا يسألن خونكن حفشة قطر زبال هاجر كابتي أبز حلفة حمشة شدش عمتات أبزح صبنا جرز جواز ولا هاجر يكتب له تخلقها إمارات جن بحكي نبحمق من مأذن حيزوز نبرة مرحنة فلايتنا أبو دابي مرحنة بزح مع كايدان يروي زينا إيران من قدسي أبقول من قد نخم الله سيدا في أم دخون زبل حبزح حت حبزح كرنعنا عالم زمان سزلو تسميتي زي ويون تعطي زي فلاي كم يرتراين ويكاب كرن أفريقيا نبرزال نهزبي أب سودان زقبر زلو ديو أب سوماليا زنبر ديو أب ليبيا زلو ديو أب يمن زنبر ديو كترو خلقها ولا بتوبيا زلو أتي أكايدان إمارات كغير له زغل من قد سبيد الله بيزنس يوم كنت قبرو سلام يوم كنت قبرو فاي أتي بواغانا هجرات بواغانا هزبي بواغا سقطاتنا هزبي زقبرت على عقل مهان عخزيت انكفاكات تحوي لك كم زي أقول بعد خيط كاكربيت ولا كم خاد مالتي من البات نجزيو هاي تنكفاكان كون خليك انت حوي وعلى حديركم تسكايو سلازي زي جون ريازلنا دارجا قال بس كان لي كويبلي أملاخ زي رده خويني يبلو نالبات خاين نبعتن دمن مكرنا حزب السودان زقوي يمثل برجز أبي إمارات كان يتعوي سبالله سريح زنبر رهيسو زنبر شكيلو زنبر كمو انت كالو جيرك نبر زال بزو تعوي سب كم زال فلوتيو تسألين له بس قد عايزي and nobody wants that حفشاقل سلام بقدر ساعدني قد اسمخانو نتا سلام كم نور وسيت كاكتر لاقص الله تجمير كاك ما تسغل ساقم دما maybe مرداتها كوزولو تسفانا قد That's as per the Ministry of Interior and in the United Arab Emirates. There was also a message from the government talking about dealing with some kind of attack, understandably from the side of Iran. So these are very early and very sketchy information so far, and waiting for more details both from here in Qatar, from Bahrain, and also from the United Arab Emirates. Uncorroborated reports are so many on the internet. We can't talk about that because they talk about other countries and lots of other missiles sent here and there, but we can't really confirm any of that. We can talk only about the official news here in Qatar, and we have heard also that explosion, and we have seen smoke on the side of the coronation not far from where I'm standing, and also in Bahrain sirens are being sounded, and the United Arab Emirates talking about interceptions and dealing with some kind of attack understandably from the Iranian side. Yeah, Mohammed, very quickly, don't forget we also had this attack by the IRGC on a Cypriot container ship in the Strait of Hormuz, and then retaliation from CENTCOM, which you also... أجل دائم زلو أتي متقعتي أبي مراتون تقوات إيرا كم زلو إكزاكت لنتها كم تحرمه كم زي حبر برجس جن إيران زخون يكون متقعتها كايدا قد كلهم تخل زقمتنا جرالو تمتقعت ساتم زقبر وديو هاريمو زرازلو تكي ويس كاوت أي بعلوم انترسبت زقبر ونايتي زترفيو كم جيرو I don't know either way بحال من قد جن متقعت تخايدو خم زلو يزنقر زلو كم جبرة ملسي كل جزء إيران تجبر متقعتي دحري استوى السنة جزء بسات هالاتي مجلس تسني كم زمان أنا ذكريهم قدمي صومني قال نا إمارات تجبره متقعتي بسات هالاتي مجلس هم تيلكم نيره نو إيران كنا منتهى كم زهرة متى جون تقونه تحجر تحبريتا قلت في واتسني كن eventually مس جزء أتي إيران تجبر زلا كم تسمحانو ردويو هذا نجار جنبرويو they are back at it أبتي full confrontation عبزي برتعز بالله وتهدراوي رسمي أمريكان إيران تمليسان كم زلوا عايزين نقرزلو تقول دايد ما somebody هذا سب وهذا حيلي دونالد ترامب كمنو خلال لوزي إيران بحيلي كتم بركخت خل حجر كم زي كونت كمن هو قول لهم تزي اللي بزوز قبرزلو نعبنا تابزي بروفيسور بيبي لويو the escalation trap يزي بلولو political situation is we are firmly in the grip of the escalation trap. For months, President Trump has tried to wiggle out of the trap. And just to remind everybody, the escalation trap is when the first stage, tactical military success, bombs hit targets, bombs kill leaders, bombs destroy missile sites, leads to stage two, where the opponent gets stronger. In this case, Iran has seized Hormuz. And then you have a choice. Stage three, this is what I call the ground power dilemma. And this dilemma has been something President Trump has been trying to get out of for months. He's tried blockade, he's tried negotiations, and here we are now 4.5 months into the war, and we're knocking on the door of stage three. We're closer to stage three now than we've been at any point in this war. كم تري وزلهم انتهي زبل زلو دونالد ترامب كان مجمريو درجة
حكنا مزرعة بروفيسور بيب ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 ستيب 5 نابل نتكوينات نابي قص كخيد وخانا قدمي تنبي وزرلو زغرم كوي like at some point Iran نزي plan نايز تقتلهم يخدو خيلو يمز بحالو كن إيران they already بعلاتهم زمرحو كنتات يبلو منجن برقص إيراناوين كاتلوهم زغنون أمريكاون يكاتلوهم زلوجن أمريكا نتي نسز بلو زلو نكقيرو يمز فتن زلوجن كاو بقيارا بيوم كم زلو سلزي كل دونالد ترامب زقبرو زلو نجرات نتي ستاتوسكو نتي أقات يوم زلو كوننت كقيرلو زخل منقدم بالحاتم يزدل زلو ببomبات دبديبو اتزدل يزل عوت هاي رقبا رجيم تشنج كون خل سرعات تداخيمو أمريكا تقاصر واش متحرمس كون خل كل نجار زي أي سلطة هجي بعصوا بتي بلوكيد انتجبره بتي حليف كاز جبر زلو مهرم تنتبله بتي دبلوماسي تنتبله بزي بكل من قدين إيراناويان كذا قصلو زخل من قدي ربحنا أمريكا كو حصلو زخل من قدي زفتن زلو جن بتونسوس دليل من قدي أي كيني زلو بقمت قالوا تي دا خمس تدلي حيلي ممليسنا حيلي متصار لي ስለዚህ ኢራን ፀብለልትነትና ረአየት ሞር ካርድታትና ሃለዋ ብዙሕ ካርድታትና ሃለዋ ስለትመጽእ ዘላ እንታይ ይብላሉ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ብዙሕ ነገር ክፍትን ትኽእል ኣሎ ይብላሉ እጂ ብወቅዒ ሰራዊት ናይ ምእታው ዲሌማ እቱንኮ ኣማራፂ ኮይኑ ዝስማዕ ብዙሕ ግዜ እውን ዝዝረብ ዘሎ ኣባይታ መፂኡ ክዋግኦም ክኽእል ኣለዎ ኣባይታ መፂኻ ክትዋጋእ እትኮይንካ ድማ እቲ ዝዓብዪ ሓደጋዊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ኢራን ከም ካልኦት ሃገራት ኣይኮኑን ኢራን ኣዝዩ ሓያል ህዝቢ ሓያል ሰራዊት ከምኡ ድማ እቲ መሬት ንባዕሉ ተዋጋኢ እዮም ዝብልዎ ኣሜሪካ ቤን ጌራ ነዚ ኩነታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን ስለምንታይ ንኣሜሪካ ከቢዳታ ዘላ እንተር ኢልካ ብዙሕ ድሮናታን ቴክኖሎጂናታን ኣሜሪካ ክትቆፃፀሩ ስለዘይከኣለት እዩ ሕጂ ብማዕዶ ከለና ዘይከኣልናዮ ሲ ኣብ ጥቅኦም ተቐሪብናዮም እንታይ ጋራንቲ ስለ ዘለዎ ሰራዊታዊ ክመፅእ በቲ ዘይውዳእ ድሮናቶም ገይሮም እንተገበሩናስ እንታይ ኢና ክንገብር ምክልኻል እንተዝኾን በይዛትና እንዶ ካብ ርሑቕ ተኸላኸልና ይብሉ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ግምታት እዩ going to break that deadlock then? Well, the problem is there's no good option. So President Trump has tried every possible option here, and I think that this is why we're at the stage we're at. You see, what's really at issue after stage 2, after Iran becomes strong, is a fork in the road. There are only two real choices, not 3, 4, 5. There's two real choices. One, the United States acquiesces to Iran's new greater power position. Iran today is a rising regional hegemon, stronger than at any point it has been in, my goodness, probably 70 years at least. And so what you are seeing is America has lost power, relatively speaking, and Israel was the rising power, and now it is declined. So what you are seeing is that in this particular stage, or right at this point, there's a fork, there's a choice. Does President Trump capitulate, allow Iran to control Hormuz, set fees, have no real limit on its nuclear program? That's essentially the choice in front of Trump. Or does he escalate to take Hormuz back, to seize limited territory? And this would be, I have to say, mostly for symbolic political gains. This is not because he's got a great ground power option that's going to truly win. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣሚን ኣሜሪካውያን ነዚያ ክሰምዑ ከለውስ እንታይ ይስማዕ ምኸውን እናበልና ኢና ግን ኢዝ ወት ኢዝ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ይወለቕ ዘለቕ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ከቲ ምርጫታት ናቱ ንዝብል ክምልስ ከሎሲ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ዝበሃል የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ዝበሃል የብሉን እቲ ምርጫታት ናቱ ልክዕ ከምዚ ፋርኬታይ ፎርክ እዩ ክልተ መርኣ 5-6 ኣማራፂ የብሉን ክልተ ምርጫ ጥራይ ዘለዎ እዩ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ዓባይ ሪጅናል ሄጀሞን ዞባዊ ሓይሊ ኮይኑሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እስራኤል እዩ እቲ ሄጀሞን ክኸውን ወይ ሓያል ክኸውን ተሓሲቡ ነይሩ እስራኤል ኣይሰለጦን ኢራን ድማ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ሓያል ዞባዊ ሓይሊ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ክውንነት ተቐቢላ ክልተ ምርጫ ጥራይ ዘለዎ ሓደ ምርጫ ቦርሳ ጠቕሊላ ካብዚ ቦታ ክትከይድ ኣለዋ ኢሉ ከበድቲ ምርጫታት እዮም ኢሉ ከበድቲ ምርጫታት ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ክውንነት ተቐቢላ ኣሜሪካ ቦርሳ ጠርኒፋ ጉድባይ ኢላ ነቲ ቦታ ክትሃድም ክትክል ኣለዋ ካፒቹሌይ ኢዳ ክትም ኣለዋ ኢሉ ስለዚ ኢዳ ሂባ ንብረታ ጠርኒፋ ካብቲ ቦታ ክትእለ ኣለዋ እታ ካልአይቲ ተሪፋ ዘላ ኣማራፂ ነዚኣ ኣሜሪካ ክገብሮ ድልዋት ኣይኮኑ ነታ ቀዳመይቲ ማለት እታ ካልአይቲ እንታይ ማለት እዩ ንኢራን በፂሓቶ ኣብ ዘላ ደረጃ መፂኻ ምውጋኣ ኢሉ እዚ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከተካይድ ንፍታን ኢሉ ሕጂ ኣሜሪካ ነዚ ካልአይቲ ኣማራፂ ንክትገብራ እንተትኽእል ነይራ
نيران أبز حجد الله تدرج أي مبصحة تاني تحطه زولا زولا سنة مقول كم تكنيكاليتي تمرج عليه جن أمريكا نيران بوتا دروا عقمي كتداخمات خل نيران أنت تخون زي إيران حجبتي حتى زلا أما يتبصحن زمالتها مالتيو أمريكا تاخذ قبرة خل سلا دفتنت نيران دما نتا أمريكا خذ قبرة خل زنبر برتع متكعتي ملكيتا حيلا سلا زوصت أمريكا أماراتيتات ناتا يلا نجيت كالا أمارات بان كقفح كوينات سراوي تامتي أقله كم زي واس أصل فلتت يا أمريكا بعند رؤسه نتقد قدام أي قص نيت كوينات قبرة زنبرت دمرتت سلازي حجون انتو خونه أزي كبيد مرجع كون خليكم بحدش ني إيران إزل رقيبة مزلوس قبلتنات نمدمساس كبيد زخونه كوينات بايتا قايدو مبزحتهم كيلاتات كن ني أمريكا وتصيد كم على زخل عينت كوينات يكونن يبلو مهنياتو اتو كوينات تزت ألبع عينت مسواتي أمريكا خد كفلة دلونات يبلا ميت الشفت هدرات كموتولكا اسرع شفت هدرات كموتولكا أمنت من تاي دونالد ترامب من ياخد قفوهم أي ناي بوليتيكاوي أجبابيو أيكونن اسرع شف 3 شفت هدرات كموتو 10 دم اسرع دبلوم زل 10 500 ميتوميم دبلوم زل لوجن قد حكي كون لا على مخانط قصري سترتر بقاتاتهم كمان كده من حدا جاوريد والله كنت طبعا على كم حدا جابت فيه سلازي نمت أنا سفح كوينات دقف يبلون دونالد ترامب نخومك حق زوز خل بوليتيكال ستراكشر دما يلن بوليتيكال كابيتال ون يبلون سلازي التكونات دونالد ترامب أب كبيت زخنة وتري إيتي وخمزلون مواصونات دما كبيت مخاني زنكر زلو سلازي اتزلوا أمارات استاد سلازي حق زوز زلو بتحدا كفراره أشكي دما كداخم دا أمبر فيتني فيت أب كبيت زخنة كويناتن قط من كعتو دليتي كورن زواج أونا كورن يزبلنا زلو again إذا قد دايزي بزحات ليك أنتي زاربول زلو زقمتوا زلو زتمتوا زلو قد دايو جن أمودة تنابي قص خيريو I'm really not sure what is going to happen تاي كهون زقد دايزي نجزيه خم قد فينا جن it's a very very interesting قلنا نايزي إيران صراحة جميرة خمسة الله هاي نقولنا له One of several shared exclusively with CNN may show signs of Iran attempting to rebuild its nuclear facilities. This is one of several locations across the country where we've identified recent activity, both in nuclear and missile sites. The activity in nuclear sites in particular raises questions as to whether Iran violated the Memorandum of Understanding it signed with the US in late June, even before President Trump seemed to signal its end by launching fresh strikes. In it, Tehran had agreed not to procure or develop nuclear weapons. This site in Parchin is believed to be holding explosive material for nuclear weapons. Before the US-Israeli strikes, Iran built this concrete shield around it, a sign of its importance. It was then struck. كم تري وزن لهم تايم زبلو زلوا أبزد ما إيران دروس روحهم نتناني كلار يخون هاي كاله ناي سجنا مسرحناتهم جميرهم كم زلون نتي زلوهم سجمات عم مفتاح ابتداء مهنسا كم بحدش يقايو كم زلوي زنقر بمصر تزبلوا بزح جزء نتي تحت مريز زلو infrastructure ناتهم ما استخاخيلهم سرحهم كم جمر نوح كم زجبري زنقر زيجك متي أنا مبل 7 معلت 8 معلتي بعلمتي نا أمريكا سياية زوجة حبريتها أبتدي مقولها قدس نبرم أصغراتن كلام كله أصراريكم من قدام حزم 700 ميتاويت لاونشرز ناتهم كم ما 750 ميتاويت مثالاتهم من دم قال كم زيت تنكف زلون نعبو كوينات دلوات كم زلون أمريكا دما سبسبنا أمريكا زولكم نكبيت كوينات مسيران كم زي واتسا مخنياتو إيرانويان كابزي زي قبرنا كوينات بزوت تماهيرهم ريزيلينت خوينهم لقول لما عاب حرقانن نايم مكات عقمن حيزم وصيهم سلازلو كوينات مغزال لأمريكا تزعبيه كسارة كون كم زغل مخنياتو أزنجع كاز جبر كايو ينيرمبر حجي نتكونتات مسبب ولا نتنا أير ولا تنا زنبرناون ترديومو فليت أمر لو بايلوتات ترجعيهم سرحهم كسرحي كلون يوم حجين طريق مهمان مبزعتو كامريز تقص ميسايل جيروم يمزد كعزل لومبر نفرتناتهم أبكل عيرنا إيران قريبا كم تي دونالد ترامب فكرة زنبر كم خمسة يكون يزنقر كله تتأميد كان تايم زولو زلو فنتات كم تنسوم زدلي وكم زي يكون زلو إيران كابتس بيتهم وتأي حيلا كم زلان زلوا من مراتات تصبيبنا خوني خيد كم زلون دروح الجدما كم تريوا زلهم ني أمريكا كاب أمريكا فريهم صغيروا من قد خمسة يقولهم تردي ومال هذا كابتي كدمي كلتا عامة بينا بكنا نراشا مسجمرة دهريو زي ناي أكتوبر شو حتى مسجات ما حوت الزبهال بحر مسعات صواسي هذا سكاتريتر زبهال أمريكاوي تنتهنا زي بوليتيكا وكنا تنتهي لتزاربه أمريكا وقع يكونن حيلا وقع يكونن عقمنا تايلو أمريكا وقع يجمره حركات مقبارة عقمنا تايلو
أمريكا وقفت أتوي بلان يلو نفرت كويناتنا مراقب كويناتنا قلام تيخا حركات مقبار أبوي تحيلنا يلو بتا حركات نقبروي مفررة سفر هي من قد غير اللامبر نابتا تقسن تأتينا يتواصلنا يلو مغنياتو كوينات مسوات يحطت يلو أمريكا دما مسوات كنكبر دلوات يكوننا لأنه كل دما مسوات غيرنا نروح بعوسي نعوز دق بوليتيكال ستراكشر يبنا هذا سبسي أب دق إيران كيت كابت قبرو كوينات 100 سب تميتم كاسي من يكرد علكا إيراناويان شحن تميتم نمنتاي موت خمزلو تزبي فلتي نهاجرو لولاونتو تاريخو يا نتا ريمويز ودق زلو أب عدي خازلو سلازي كم جقنا يغبر أب تاريخ دما كم هاجر بجاز حلفه كبري وهابو هذا أمريكا وتهدر ناب إيران كيدو أب على الكويت تقتلو ناي مسفحفح من أمريكا ناي كوربوريشنز نا أمريكا ندادون خسر كل كالز قبرو زلا جندا زمو كم زموتن نا أمريكا ناس نتن لولاونتن كم زموته علاتهم بتميديا كتابابرو يمزفتن بر كم يكون لذي تي كونتات يفلاليو هاجركا كتوادا غلا كم وتهدر دما أب جزام ريتو أب لولاونتو أب نربحها حزب كود كلون أفقدوا برخاتات كيدو مسهاجرو ركب نزيبلو نهزبو زخونه يكون ربحها زيبلو تكالات بليونات زلون توسخ بليونات نكزمتا أمنت أنت موت لها كنت منتاي متعلق كاردوين كعم زلغاي زنكر لذي تي منفسنا تي مسوعتي وني ديكتيت قبل الكايو متدرات اوف كورس دم سنياتا سلازخانو من امريكا مالتيو اي سواني اي واغاني كبلي كورنيم سرحم سلازخانه كقدديم جن ات بوليتيكاوي ستراكشر أكمز عينات زي ملكتا كوينات كيت كاب في الله زي جدما زي كوينات زي إسرائيل الكاز قبر يزبل زلو مردادي نتبزلولو إسرائيل كايدا دما تقلال لازو قالو تاويات أمام تابزرق بلو زلو بزي ملكا زي كيت كاك قبر زغيل كالي لا يكونن وينو تريفو جن إيراناويان مسرحنا أسواراتو من حيلو من عمد اللي دال كم زرق كابون سويل كاش كاكت قتلوم ويكتداغمو ميلكاز فتن هك أناتات جن بزعو سيد كم زخم زي كليو رقص دونالد ترامب next move ناتو አይፈለጥኒዩ ዝኽ ገብሮ ይክልኒ ከም ዝኽፍትና ይክልኒ ትብሎ ኣይኮነን ግን ኢራናውያን ተደጋጋሚ ከም ዝብልዎ whatever you do we are ready ዝገበርካን ተገበርካን ንሕና ኣለና ክምክት ኢና ጎንኻ ኣለና ብዝደለኻዮ መንገዲ ብሰላም ተደልኻ ብሰላም ኣነስ ብሓይሊ የደሊ እንድሕልካ ድማ ብሓይሊ ድልዋት ኣለና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ድማ again أمريكا كبيت زغنا بدهو يقتيموا زلو كابز قداي زي كتوصلوا تخل من قد دما كتناديا قال بغالي لكم بسعديا بسعد نقزي نقطفو but this is very very interesting قربت لك كابنا إيران وصيلنا لنكنا بإسرائيل زقات مخاخريكم First American politician has been detained by the IDF and Israeli settlers. That's US Democratic lawmaker Ro Khanna during a visit to the West Bank this week. He was there, he said, to get an unfiltered look at the human toll of Israeli occupation as he weighs a 2028 presidential run. We were at a village that Israeli settlers had destroyed. They had destroyed the school, they had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. تريوا زلهم بوليتيكانيا أمريكايو أبالنا بايتون أمريكا كونغرس روكان بحال ديمقراطيكيو إسرائيل كلا كابتوم كبيد بدو غين وازوليا بوليتيكانيا أمريكا حجد ما حلف حليف وابتي ويست بانك زبال فلسطين كيدو لتنا أمريكا ساتلرز ويون قبتي ناي فلسطينيين مريتنا وسدو زي حزوز اللو نساتهم أسيرومو من أمريكا بوليتيكانيا أب بحقاو من قد زاتو مالتيو نتمريت كرو خلو أتوم ساتلرز تم قبتي مالتيو نعو حزام نعو نتناتو نعو زمرح سنبرا كلون كم زاسروهم يزن الجرزلو نتحقق ما يقالوا صلوا تاي زريكا بعيني إسرائيل تاي كم تقبر زلا كمية أكايدات تختل كم زلا أبزي ويست بانك تردي يلو غيب لالو إذا زربازي نعو مجمرة جنازو قبريو لعلو كل قدما إسرائيل تقبر زلا ممليسكا حميدي حليفو بوليتيكانيات أباي تأتيهم نتكون تذكريو جمرلو نتحكن عالم كزاربو لي جمرلو and this is creating لك كمزي مقالة حيد فتر دولو لك كمزي أب تحت بينتو خين كادم تبز قبركات مقالة مليس زبرت
the same effect ናይ ከምዚ ካልኦት ሚድያታት ንእስራኤል መመሊሱ ኣብ ሽግር ኣብ ዝእትወላ ዘሎ እዚ ፖለቲከኛዊ ከይዱ ድማ እቲ ዝፀበቐ ክፋልና ኩሉ እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም እቲ ዝጠዓመ ክፋልናቱ ሎሚ ኣንጻር እስራኤል ምዝራብ ወይ እውን ናይ ነተንያሁ እስራኤል እኳ ክትብል ከቢድ እንድዩ ነተንያሁን ስርዓቱን ዝኽተሎ ዝነበረ ኣንጻሩ ደው ምባል ፋሽን እዩ ኮይኑ ዓለም ድማ ተስተማቕሮ ፋሽን እዩ እቲ ቀደም ንእስራኤል ምድጋፍ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለኹ ምባል ከም ፋሽን ብሓይሊ ገይሮሞ ነይሮም ተዲኹን ብሓይሊ ሎሚ ነቲ ሓቂ ምዝራብ ነቲ ናይ እስራኤል ፀገማት ምግላፅ ፋሽን ኮይኑ ዓለም ድማ ንዑ ክሰምዕ ትደሊ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ንእሽተይ ቻነል ዝዝረብ ኣብ ንእሽተይ ቲክቶክ ኣካውንት ዝዝረብ ዓለም ንዑ ክሰምዕ ትደሊ ህዝቢ ዓለም ምዕራባዊ ዓለም ንዑ ክሰምዕ ዝደሊ ትሕቶ ድማ ንዑ ክሰምዕ ስለ ዝደሊ እቶም ንዑ ዝሰርሑ ዝገበርዎ ላዕሊ ዝኸይድ and this is why ኣሜሪካን እስራኤል ዝገበረት ተገበረት ነቲ ናራቲቭ ኮንትሮል ክትገብሮ ዘይትኽእል ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ክትዓብሶ ይከኣለት ሓሶት ናይ እስራኤል ድማ ክሰርሕ ኣይከኣለን ናው እንታይ ይብላ ንእስራኤል ስምዑ ሕጂ እቶም ከምኡ ዝገበርዎ ስለምንታይ ከምኡ ገብርሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans. An aide who was with Kana said they were held for more than an hour and made appeals to the US Embassy in Jerusalem for help. A group of officers who appeared to be police eventually intervened, he said, leading to their release. I saw the arrogance in the eyes of those settlers, 21 and 22-year-olds with guns, laughing that they had detained us. The arrogance of those young IDF soldiers that my tax dollars are funding, having no respect for the fact that they were detaining Americans. The Israeli military said troops and police officers intervened after receiving a report of settlers blocking vehicles near Kirbet Zanuta. It's a small Palestinian hamlet whose residents were forcibly displaced by violent settler raids following the 2023 Hamas attacks on Israel. Israel's police did not immediately respond to a request for... So, እንታይ ዝብል ዘሎ እንተሪኢኹሞ it's very very interesting. ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ነገር ደቂ 22-23 ዓመት ቶም ሰትለርስ ብረት ዘለዎም ትዕቢት ኣብ ዓይኖም ዘሎ ኣብ ነፍሶም ዘሎ ትዕቢት ንዓና ኣሲሮምና ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ዝኣክል ኣሲሮም ከለዉ ይስሕቁ ይላገፁ ኢሉ they have no respect in ኣሜሪካ ይብላ ኣሎ ta ተገርም ንኣሜሪካውያን ከተንብዖም ትደሊ ነገር ታላ እዚያ እያ እስራኤላውያን ፍጹም ኣኽብሮት የብሎም ንኣሜሪካውያን ብፍላይ መን እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቶም ቲፒካል እቶም ኣብ ገጠራ ዘለዉ እስራኤላውያን ንኣሜሪካውያን ከም ፃፀ እዮም ዝርእይዎ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናቶም ንዓመታት ምሂርዎም ይኸውን እስራኤላውያን ኣሜሪካውያን ትርጉም ዘይብሎም ምዃኑ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጡ ስለዚ ዝገበርና እንተገበርና ጥፍ እንተበልና ኣለዎም ገለ እንተገበርና ኣለዎም ዝገብርዎ የብሎምን ኣሜሪካሲ ዝገብርዎ የብሎምን ተማሂርዎም እዚ ተነጊርዎም እዩ ድሌቶም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተሓታትነት ከምዘየለ ሕጂ እንታይ እዩ ንሓደ ዓቢ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ብከምዚ መንገዲ ከከላብጡ ከለዉ ኖርማል ኣብ ካልእ ግዜ ነቲ ፖለቲከኛ እንታይ እዮም ዝብልዎ የቕረታ ሕተት እዮም ዝብልዎ ከምኡ እዮም ዝብልዎም ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ፀገም ተጋጢሞ እቲ ፖለቲከኛ እዩ ባህሎም ኣይተረዳእኽዎን የቕረታ ክብል ዝግደድ ምክንያቱ እስራኤላውያን ብከምዚ ገይሮም እዮም ሒዞሞም ነይሮም ሕጂ ግን ተቐይሩ እዩ እቲ መድረክ ተቐይሩ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ገይሩ ዘጋልፆም ዘሎ ነዚ ናይዚ ቪድዮ ድማ ዴሞክራት እዩ ነይሩ ሎሚ ዴሞክራት ሪፓብሊካን ዝበሃል ትርጉሙ ነቲ ሰብ ጠፊእዎ እዩ ዘሎ ኣንጻር እስራኤል ዲኻ ወላ ምስ እስራኤል ኢኻ ዳላ ተረቋሒ ናይ እስራኤል መጋበርያ ዲኻ ወላ ናይ ኣሜሪካ ኢኻ ናይ ኣሜሪካ እንተኮይንካ ዲስሪስፔክት ናይ እስራኤል ክትፃውሮ የብልካን በሃልቲ እዮም እቲ ናይ እስራኤል ተኮይንካ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ የብልካን ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ዝዓጠቅካ ኣይኮነን ናይ እስራኤል ጥራይ ቃንዛናትካ ንዓና ድማ ትውክል ኣይኮንካን እያ ኮይና ዘላ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲከኛ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምር እዩ ዘሎ ከምኡ ዝመስሉ ድማ እናበዝሑ እዮም ዝመፁ ዘሎ Kana, a progressive lawmaker from California in the US House of Representatives, said his West Bank visit had increased his resolve to consider bidding for the White House. That's while Israel's conduct towards Palestinians has emerged as a flashback. ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እቲ ዝተገበረ ዕንወት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዕንወት ክትርእዮ ኣይደልዩን እዮም ንባዕሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ብዙሕ ነገር ክፈጥር ዝኽእል እዩ ከምዚኦም ኢሎም ነቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ብቐረባ ከም ሓደ ኣዛረባ ርእሲ ናይቲ ኩነታት ክኸውን ምኻሉ ነፍሱ ዝኻኣለ ለውጢ ዝፈጥር ዘሎ ብፍላይ እቲ ዴሞክራቲክ ዝበሃል ፋሽን እዩ ኮይኑ ዘሎ ንእስራኤል ምቅዋም ካልእ እዚ ሕጂ ንባዕሉ ፕሬዚደንትነት ክወዳደር ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ ካልእ ብዓብዩ ኣይሁዳዊ ኮይኑ መበቆል ኣይሁዳዊ ኣብ ዴሞክራቲክ ኤሌክሽንስ ክሳተፍ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ድማ ኣብ ዓበይቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሜየር ናይ ቺካጎ ዝነበረ ናይ ኦባማ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ዝነበረ ዝገበሮ ኢንተርቪው ተሰሚዕካ ድማ ነገራት ይበርሃልካው ከሎ Israel is a different position than you were before. I was there with President Obama when we signed
and encouraged him to sign the research for the Iron Dome. It wouldn't exist. And it has served Israel's security interests and its defensive needs very, very well. But you're at a point now that the U.S. taxpayers should not be on the hook for 10% of your defense budget, like every other good ally. Japan, where I served as ambassador, Germany, any member of the NATO, same price, same requirements, same restrictions abiding by our laws. ሕፅር ኣቢሉ እንታይ ይብሎም ኣሎ መሲልኩም እስራኤል ፍሉይ ትሪትመንት ንእስራኤል ዝበሃል የለን ዳረጅ ክኸውን ኣሎ ንስኻትኩም ኣብ ሃገር ኢኹም ቁጠባ ኣለኩም 10% ናይ ምክልኻልኩም ባጀት ንሕና ንሽፍነሉ ምክንያት የለን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣፅዋር ክትገዙ ተኮይንኩም ፉል ፕራይስ ምሉእ ዋጋ ክትከፍሉ ኣለኩም ሓደ ምሉእ ዋጋ ምኽፋል ጥራይ ከዓ እኹል ኣይኮነን ኢልዎም the same requirement ንምንታይ ትጥቀሙሉ ትኮይኑ እቲ ኣፅዋር ንምንታይ ዕላማ ትጥቀሙሉ ዘለኹም ነቲ ንሕና ንደልዮ ዕላማታት ካብቲ ድሌታትና ካብቲ ናትና ፖሊሲን ካብቲ ናትና ሕግን ወፃኢ ክትጥቀሙሉ ተኮይንኩም ድማ ኣይንሸጠልኩምን ኢና እያ ተዘረባ ኣይንሸጠልኩምን ኢና ታትሓቶ ዘላ እስራኤላዊት ያ ልባይ ዝጠፋእ ተዘረባ ክትሰምዖ ከላ እዚ ድማ ሜይንስትሪም እዩ እዚ ፀረ ኣይሁድ ወይ ፀረ እስራኤል ከይመስለኩም እስራኤል ዝፈቱ ሰብ እዩ ኦክቶበር 7 እስራኤል ሕማቅ ገበን ተፈፂሟ ዝብል ተባለ ኣይሁዳዊ መበቆል ናቱ كرع أيهوداوي أمريكا ودماي لذي كاب أيهوداويان كم زي متسملاو مردي يكونوا ومزلو That treats you as an ally, not as a dependent. I don't see condemning what happened on October 8th, the killing the chief of staff to one president and conflict. I actually think of them as heads and tails of the same coin. But you know better than I do that there's a different conversation within the Democratic Party about whether Israel should be allowed to buy weapons, even defensive weapons. What do you make of that? I want this to get across. Israel does not have a problem with the Democratic Party. Israel has a problem in America. And very specifically, a generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. I want that to sink in and understand and get your head around where this is. This isn't, oh, we have a dispute. What has happened and the way the prime minister, in my view, كنت قال من درجة حزقون أمن جيرو زهر ممزلو ጭብጠ ድማ እዩ እቲ ዝዛረቦም ዘሎ ተራ ሰብ ኣይኮነን ዓብይ ፖለቲካዊ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ እዩ ናይ ኣይሁድ ረብሓ ድማ ዘገድሶ ሰብ እዩ and I think እስራኤል ኣከመይ ዝበለ መንቀራቅሮ ኢትዋ ከም ዘሎ ነተንያሁ ዝነግሮም ዘሎ እጂ እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሲ ገለ ፀገም ምስ እስራኤል ፈጢሩሉ እንታይ እቲ ፀገም ኢላ መስሓተት ነነነ እስራኤል ምስ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ፀገም የብላን ኢሉ ፀገም ናይ እስራኤል ምስ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ኢልዋ ሓድሽ ወለዶ 30 ዓመት ጠቕላላ ምስ እስራኤል የለን ኢልዎ ኣነ ከደግመልከ ዘረባ ጽቡቅ ጌርካ ሰማቅሪዋ ኢልዎ ለንቀነስ ተገበረ መጽናዕቲ ኢልዋ ኣሜሪካ 30 ዓመት ኣይሁዳውያን እዩ ዝብላ ዘሎ ኣይሁዳውያን ከማኻ ኣይሁዳውያን ናይ እስራኤል ቀዳምነት ዘገድሶም ካብ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ንላዕሊ ንመንፈቱ ኢልዎ ኒ ዞራን ማምዳኒ ድማ እስራኤል ኣይከይድነ እስራኤል ትበሃል ሃገር ድማ ብዓለም ሕጊ ክትቅያ ዘለዋያ ንፈለስጢን ድማ ቱ ስቴት ሶሉሽን ክትግበር ክኽላሉ ዝበለ ብናይ እስራኤል ዴፊኒሽን ፀረ እስራኤል ንእስራኤል ከጥፍእ ዝፅዕር ዘሎ ዝበሃል ፖለቲከኛ ኣይሁዳውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ንዕኡ ይፈቱ ካብ ነነተንያሁ ኢልዋ ኮምፕሪሄንድ ክትገብርዮ ትኽእል ለኽዲኽ ኢልዎ እዚ ክንምንታይ ፀገም ፈጢርኩም ከም ዘለኹም እዚ ፀገም እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ክቅየር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዘርድኦም ታኒ ማለት እዩ እስራኤል ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል እዩ ዝብሎም ዘሎ ዓብ ሽግር ይፈጢርዎም ዘሎ ነዚ ሽግር እዚ ክትቀይር ትኮይንካ ዓብ ለውጢ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ፖለቲካዊ ኣካይዳናትካ if you don't do that ትዋጋ እቲ ፅሑፍ ኣብ መንደቕ እዩ ዘሎ ኢልዎም ውዕልኩም ሓዲርኩም ትዋጋ ክትከፍልዎ ክጅምሩ እዮም ኢልዎም has conducted Israel's both national security, not just this war, its national security overall, has led Israel into a dead end and has put the alliance at a tipping point. So my view is no U.S. taxpayer support. You purchase what you want from the United States, but you have the same laws and requirements of a trusted ally. David Ben-Gurion said that he wanted Israel to be a nation among nations. Today, Israel is a pariah. Israel's lost the United States, it's lost Europe, and you picked up Somaliland. As my mother would say, such a deal. You've lost your economic market, you've lost your political patron, and you picked up Somaliland. I happen to also believe ገይሩ ዝጭፍጭፎም ዘሎ መዳርክቱ እኳ ዘይብሉ ገይሩ ዝጭፍጭፎም ዘሎ ኩላ ካይዳ ነተንያሁ ንእስራኤል ንረብሓት ራዲ ኮነስ ናሽናል ሴኩሪቲ ናተውና ምልክት ሕቶ ይትይዎ ኢሉ ቀዳማይ ፕራይም ሚኒስተር ናትኩም ዲ ወላ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፕራይም ሚኒስተር ናትኩም ቤንጋሪዮን ዝበሃል ዝብሎ ዝነበረ እስራኤል ሃገር ኣብ መንጎ ሃገራት ክትከውን ይዝደልያ ነይሩ ምስ ሃገራት ማዕረት ትኸይድ ሎሚ ሃገርኩም እስራኤል ኢልዋ ፓራያ ስቴት ብሕጊ ዓለም ዘይትቕየድ ናይ ኣጋንንቲ ፖሊሲ ትኽተል
ኢሰብኣዊ ኣካይዳ ዘለዋ ዓለም ግደፊ ኢልዋ ዘይትሰምዕ ብሕልና ድማ ዘይትእዘዝ ሃገር እያ ዘላ ትክም ኢሎም ንኣሜሪካ ከሲርኩማ ኢኹም ሓድሽ ወለዶ ናይ ኣሜሪካ ከሲርኩማ ኢኹም ናይ ኤውሮጳ ድማ ከሲርኩማ ኢኹም ኢልዎም ነተንያሁ ነዚ ኩላ ከሲርኩም እንታይ ምፅኢልኩም ኢልዎም ሶማሊላንድ ምፅኢልኩም ኣሎ ኢልዎም ዋው ከመይ ዝበለ ዲፕሎማሲ ኢልዎም ንኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ኣባይስኩም ምስ ኤውሮጳ ብምሉእ ኣባይስኩም ሶማሊላንድ ምፅኢልኩም ኣሎ ዋው ወረ ዲል ኢሉ you're losing big time ዓብ ፀገም ይገጢምኩም ዘሎ ሽግርኩም ከመይ ጌርኩም ከም ትፈትሑ ገይርዋ እናኹም ኢልዎም it's a big problem እስራኤል ኣብ ሓደ ዓቢ መንቀራቅሮ ኣትያላ ካብዚ መንቀራቅሮ እዚ ክትወፅእ ዳ ይትወፅን ካልኣርሲ ንሱ ንበዓል ፕሬዚደንት ክኸውን ሕልሚ ዘለዎ እዩ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣይሁድን ዘሎ ፀገም ክመርፅዎ ድዮም ዴሞክራትስ ወላ ይመርፅዎን ፍልይ ብሕጂ ዝረአ ኮይኑ ምናልባት ኣረኣያ ናቱ ንእስራኤል ብዓይኒ ፅሊ ይኮነን ዝነግሮም ዘሎ ግዴታ ኣለኩም ክትቅይሩ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ግዴታ ተደይቀይርኩም ድማ ቤላ ገይሩ ኣላዲዱ እቲ መስርሕ ከም ትቕየሩ ክገብረኩም እዩ ነተንያሁ ክንምንታይ ሓደጋ መፅይዎ ከም ዘሎ ካብ ኣሜሪካ እዚ ናይ ዴሞክራቲክ ሜይንስትሪም እዩ ጫፍ ኣይኮነን እዚ ሜይንስትሪም ተቐንዲ ሃርድ ኮር ዴሞክራት ዝበሃል ከምዚ ተተሓሳስባ ኮይኑ ዘሎ ንነተንያሁ ምድጋፍ ማለት ወረቐትካ በዓልካ ቀዲድካ ናብ ሓዊ ምድርባይ ማለት እዩ ፖለቲካ ወረቐትካ ናብ ሓዊ ምድርባይ ኣብ ዴሞክራትስ ኮይንካ ንነተንያሁ ክድግፍ ከም ድሌትካ ኣፅዋር ክባካይልካ ክትሓስብ ማለት ወረቐትካ ቀዲድካ ኣብ ሓዊ ምድርባይ ማለት እዩ ስለዚ ፋሽን እንታይ እዩ ንነተንያሁ ንእስራኤልን ምንፃሊት ፋሽን ትሪእዎሎም በዓል ሜላት ዝብሉ ዘለው እስራኤል ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክረክብ የብሉ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ክወርደሎ ፀቕጢ ክወርደሎ ዝብሉ እዮም እቶም ኣኽረርቲ እዮም ዝዕወቱ ዘሎ ኣብዚ ኸድዋ ስለዚ the situation is quite different እስራኤልን ነተንያሁን መስመር ተሒዞም ድማ ብርግፅ ዓለምና ሰላም ክትረክብ እያ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክረክብ እዩ ኤርትራ ድማ ሕሻይ እምበር ኣይከፍኣን እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ምፅኢናልኩም ዘለና hey guys we really bring you ካብ ዘለዎ እቲ ዝበለፀ ትሕዝቶ ክነምፃልኩም ኢና ንፍትን እቶም ነዚ ሓሳባት ናትና ኣድናቕኩም ትሕግዙና ድማ ወትሩ ኢና ነመስግነኩም ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ዝቕፅል ኣብ ኣገዳሲ መደብ ክሳብ ንምለስ ፅፅብቑ thank you